I dobrodošli još jedan klip sa vama je BR i danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft. I vreme je da počnem. Kucate Mineshafter kucate. Onda odmah kliknite Mineshafter. Ovo 100% radi, znači kome radi neka lajkuje, a kome neka lajkuje i komentariš, a kome ne radi neka dislajkuje. Sad ćem tu, onda kada ste kliknuli na downloads ovdje, kliknite na downloads i pojavit će vam se ovo ovako. Vidite, i kliknut ćete ovdje na Mineshafter Launcher. I onda sačekate da ovo se skine. I kada vam se to skine, onda kliknite na to i sačekate malo da vam se to otvori, naravno. Meni će brzo, pošto ja imam već taj Minecraft, pa će brzo, a vi morate malo da sačekate. Ne mora puno, minut, dva. Ovako će vam se otvoriti. I onda ćete, kada vam se pojavi ovako, kliknite play. Ja imam svetovi, pošto ja imam već ovaj Minecraft, pa zato. Evo ga. Ovo, idete ovdje na samostalnu igru. I ako hoćete online tu, izbacio sam jedan klip u kojem se pokazuje kako se ubaci server, pa ako hoće neko igru. I onda uđete u samostalne igre i ako nemate svijet, ovdje kliknete napravi novi svijet, ukucate ime kako se zove i kliknete napravi novi svijet. Ovdje izaberete koju ćete igru, kreativni, preživljavani ili tvrdogorni i tako. Sada ću vam pokazati što sam htio da vam pokažem sad. Ovako sad je. Kada uđete u Minecraft, u ovaj Minecraft što ste skinuli, bit će vam ovako prikazano. Da ću vam pokažem kako možete da birate koje verzije hoćete da igrate. Idete ovdje na Edit Profile i onda ovdje u Ice version idete, tražite koju hoćete verziju. Imate ovdje 1.8.8, 1.8, 1.8, 1.8.5 i tako. Izaberete koju ćete verziju i kad ste izabrali koju ćete verziju, kliknete Save Profile ovdje i to je to. Mislim da je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao, obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo i uzvraćam ko lajkuje i subscribe se na kanal, neka se javi dole, anonimno da mu uzvratim. To je bilo to što se tiče ovog videa, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao!